Koe whanga benga he tawhatapu tau whaket pe me wharengi a tā mau ma whaparu ke whakaka te tau proklama hawhi hoa koe pe moe ka inga lotu toi tapu e ha te tali rei mo lotu maa whana ki mo tolo tau pe wha mea mai ke tau proklama koe ni e o tua mau kore ka te koe ke te tala po uri me mau ngahi atu mai wha moro mau ngahi loto maka tu mo ke mau tari anga vai ai whainu hino au whorofora ai kune mawhai ke whamo ui o mau lau maari e Jesus Christ ko ala ko mo whamo ui. Amen. Tutuhanga tau proklama koe ni koe Kilisimasi tau whenga ke whamahu inga e Kilisimasi tau whehu i ono Kamata'anga e Kilisimasi. Maina te tau tolu ki ai e ngahi siasi koe ke nau hanga o whamanatu e Kilisimasi. Pau koe pe mga i siasi whakaristiane nau peheto kua koe Kilisimasi koe katoanga whakahiteni. Pea koe ke nauhanga ina toro whamanatu. Ko wham ke tau tokanga ke historia koe o e Kamata'anga no fokotu'u. Ai aho wanima koe o Tisema koe aho Kilisimasi. Mon me koe neo tau mau. Ai mooni koe na e aloia si isu e aho. Pamatara ke e ngahi kosperi. Ko koe ke tala e toi tapu ai aho. Moe mahina moe tau na aloia ia. Main bera i tau maa bena aloi. Koe whiaf po uri. I e taim koe na hae kau angelo ki he kau tau hisipi. Mana nau reo e nau whangasipi i he whiaf koe ia. Wheitu of ki Peteri Hema. Pea nau o mai o ki Peteri Hema. O mamata tonu ki ano aloi o e misa ia. Kei kau koe ke tau ilo pe koe aho ha. Pe koe aho whiha ia. Koe tau whafofua koe whaiu tau whafofua pe me toi tapu. Ai ngai whafofua koe ni. O kumau ai aho wanima o Tisema. O pe kono lau e mahina e hiva me Passover. Ai koe taimena e tokua koe taimena e hai angelo ki Amerika whafofua ia. E kono hinga no fokotu'u e Passover koe pehe koe taimia koe ne pekia sisu. Ne pekia sisu e ako tamte iai e Passover. Ai koe whafofua ia koe taimia o maasi. Pe a nau lau reo mea mahina hiva. O mawai ai awanima Tisema. Koe tanga i mea kou whawhai mea me whafofua koe ni o po bege whafofua koe ia. Koe pehe koe na nofa kau tau sipi i tua. O reo he no whakamanu. Koe maino le vai koe taimi maa whanana ia. Aia koe taimi mo moko koe o Israeli. Koe taimi koe ni Tisema. Ai ni tō whamanatu ai Kilisimasi. Maino le vai tau tōru ia. Ki whianghangai tō whamanatu koe ni. Pea moe whakaukau koe ia. He koe taimi maa whana koe Israeli. O rere me maa asi. Wau ki Novemba. E tau koe toa pe. E o whawofua koe whai tau whai lau. Whai tau maa whana. Moe whai tau whatō lau ia koe. Koe whanua e tala ofa. Koe ngai taimi be e lawa i e kau taisi pi ke nau nofu i tua. E atata o whawhangai e nau whangasipi. Kake. E mea mau inga i hono whamanatu e aloi. Koe hoko mooni pe a wholofola o kakano. Ai wesionu harua ki iu e stawha. Pea nai hoko ia fwoi aho i e historia. Toko i ke hanga i kau whatko speri koe toi tapu o talamai a dek tau tolu pe koe aho whea ia. Pe koe aho ha, pe koe aho whiha ia. Nai wafunga aki he ngai sias koe e isite. Sai te tamu tau tānoi ke isite me uesite. Koe vahe ni koe e kua ngai whakafu. Koe isite, whetu koe na whaia ngāwe koe whamisinaria Paula aia ko o Asia Minu ako toake koe aho ni aloi ki olunga ki Mastonia. Aloi fwai ki Karisi, Akeia. Aia koe whetu ko Akeia na tuwaia Senkerea pa Mokorinto. Ngai vai whanua kātoko ia. Ai na whaia ngā koe apostolo Paula. E lau kātoa ia koe isite ia. Ngai siasi o isite. Ko loma rewa, ngai siasi ko alge tawhako i Europe ko ia, ko uesite ia. Ai ko ngai siasi o isite, to pehe ko ngai siasi ko na fotu e ko ngai fuakau fuo. Pero no tono na fuofua ngawe aki, ai aho ono ko o Sanuari, ko aho whamanatu e aloi o sisu. Kanai be ngai fuofua, e ha aloi o sisu, e ngai kuonga e muaki siasi ki maino ko e mtala ko historia, ko e senturi whaa, na toki mahino au pito ai ko fokotu'u ai aho wanima Tisema. Wharape ma aho ono ko Sanuari.
ke fai be e whamanatu ia ai ngai sas koe isite koe whamanatu pina tēnau Kilisimasi he ahono o Sanuari kaike nai ngai whafua be ki mua I hono fokotu'u e ongo aha koe ni ke pe koe tau ua whātolu aia koe Kamata'anga ia senturi hono tolu koe o e lotu kuanga pe koe no tau tolu uha mai na fokotu'u e aho ua valua maasi koe aho alo I o kalaisi koe whakaukau koe na mai no koe ke mātuunga ia iha whafofua whakahistoria koe whakaukau pe ia koe aho koe uofi ke aho koe na e pekia ia si isu e unohanga pe koe mea vuhe koe mea na whamahu ingai e whamahu ingai e muaksi asi ai pekia koe asi isu koe mea na mahu inga ke te tautolu e whamure more tau ngahi anghala hono hui tautolu me tau ngahi anghala e oko maa si isu fotu ngai whamatala ni ia aho alo e si isu whai tau whai lau koe o Isleri koe tope koe spring ia e whakaukau koe ia koe no pehe koe atahiwa e pereri nai koe aho wanoa me koe aho ua e pereri koe ngai whakafofua pe ea koe na uinga pe I mea na tau lawe kia nai koe sio koe ke nofo e kau tau sipi tua e mawhana no whakafofua leo hai mahala pe koe taimi koe pereri me pana hanga whakotua a ka negai pe ke na uloto ta ki hawa fui awa ta na whakafofua pe mea koe nihi lewa na hanga whakafofua ai mahina e hiva me taimi whai lau e Isleri ai au lau o whakamata e aho wa nima o maasi koe Kamata'anga ea koe whai tau whai lau pe koe hanga no whakotu koe e aho wa nima o Tisema ka umaina te tau toruia koe uhinga mau inga taha koe pehe siasi muak siasi aho ina pekia sisu aho wa nima o maasi pananga lewa lau me ai mahina hiva ke aho wa nima o Tisema o na whakotu uai koe aho ia na alo ia ai misa ia koe whakotu koe aho ono Sanuari maramata koe lau pia koe mahina e hiva me e pereri aho ono ai koe whakaukau ia taha koe toku hai wheto akpe whako no whamanat koe Passover ai koe Passover whako whakaukau koe hana pekia si isu na pekia koe na tamate ia koe lam Passover pa koe koe ne wheto aki koe ni koe awani ma maasi na whae Passover pe lau ni ai koe tu whaholo ia koe o isite ngai sias koe isite na tau lawe gane nai hai koe no karisi aloa ki toake ma ngai whetu koe ahon lucia ma ngai whetu koe ia na loa na tolu ia ahon no koe peri koe ahu ia koe na whai e Passover koe na pekia si isu pono inga ia no alore mea maina hiva toki osia ki Sanuari ahon no maina o bito ai koe ia o maina ke tau tolu me ngai whafofua koe ni me muaksi asi tane kai ko whakakaukau wha historia ai uhinga na whakotu ai aho wanima o Tisema koe aho Kilisimasi ka koe whakaukau whakalotu kalafi pe kono ai tau whakaukau whakateolosia ai kono uhinga koe whakamahu inga ai koe e pekia asi isu I maas pe koe pereri pana ulau reo me ai mahina e hiva o nau pehe koe aho e nai alo ai eiki ai nei mau inga ke siasi ke moksi asi ai pekia pana hanga lewa lau me ai ke taimi koe nai hoko mai si isu koe moni huko pate mu whakau ki ai koe tau mua koe alo i si isu ke pekia tau mua ano alo i si isu koe ke hoko koe tau huhu koe tau whamo ui ai koe nai tala e aange loke kau tau si piko alo I kolo te vita ane nai ha whamo ui eia maina koe mea na mau inga au pita ke te nau tolu e moaksi asi koe whamanatu e pekia mo e tu asi isu manatu I fok koe aho sāpate ko toa pe koe tau hiki koe sāpate me aho no fitu ke waka aho e wike maina koe na soko pe koe ngai whakafo nei eskamata mai pe lau ki aia paula la korinto vai taha no koe aho waka aho e wike koe aho no tānake nau senit ke ofa ke kau masiva ko ngāo e vahe wanoa ne algo si Paula ko ki talo asi na nau fai nau pak ma me tala no loto a Paula I hola ki aho e weekend e toa ki tamko ko Iutiko o pekia ko ne mohe he malanga ko a Paula o tok whakahingoa e aho ia ko ia e tau wa ko e toi whakahawa e ula ki ko e aho o e eiki e mainlewe ne tau tolu ko aho ko ula ki aho e weekend ko e whamanatu ia e toi tu
ai e kasi su Kalaisi me peke ai ko me na mawinga ke sia si pana ngalewa me ai ko na me afu ai na nga fokotu'u pana ngalewa falo me ai fo ia fo ko mai na hiva pana ngalewa lau pe ahuia na fai ai alo yo e kasi su Kalaisi ko i ko no alo i ke hoko pekia ka mana brebe e ngai senturi kimu a koe e senturi wha na whawhi paki e tō lahi na whenga koe ke whamanatu e alo o sisu koe ka nau pehe e hangi tangata koe ko orikeni ko origin pehe tam koe ia koe whamanatu koe alo o sisu uke koe mea whakatohi tapu e ka tam koe tau sia ke tohi tapu tokua koe kau taki hi tēni peia ia whamanatu na ngai a whaere koe ke mooni whakakau koe ia e kono mo ni fok ko ubi ke uhinga pehe e tanga whamanatu e halo e eki na uhinga tawanga to whamanatu anga me na olau ki hai ko hiko ne pekia ko tau uhinga ta toke whakatatau si isu ki kakai ko ni hanko he lota mai fua kakai e toi tapu ne whamanatu na ngai ne whaiho na ngai aho alo i kege o mana ne rebeke fumahu inga ke kau taki o maksiasi alo i si isu poko ko uhinga ke tawanga whai kai ai mau inga ai alo yo sisu ko he me onu tau lawe ki ai he ko wi na hoko mai ai otua ia sisu Christ ia foi na alo ia e ia historia kage ko wi ko no whakakau e whakamatala ko no alo yo sisu he gospel Matiu ko gospel ko aluke o mahino le vai bet pa mosione pe ko e alo sione ki itani ti o kamata me e Kamata'anga na ia folofola i taniti e ai mai no de tautore ngai gospel e tolu ko na nga fokotu'u mai de tautore ai hoko mai o ai kakano ai otua i he alo i koe o sisu pe mai no makono mau inga ko ke da fata tau do tolu e pe na ngai alo yo he lota mai fu ko ke da hanga tolu o fai nga me ke ko da hanga to fai longa koe aho whaka historia na hoko mai aho tau o tua o ai kakano. Kei ingata pe ngai mea koe ia, ai mau inga koe no whakotu'u mai e ngai gospeli, ai taranoa e aho nai alo iai, ai misa ia. Kau mai rei tau tolu, nei ai reo ne asak me ngai tui hala i siasi. Ai ngai tui hala na naulau tau kua koe ne to kamata pe ai anga o tua o sisu i e hono baptaiso. E toko na e alo i masi iso ke tangata pe, tangata atata be na iko o tua ia. E toki hoko e koe o tua toku ai, taimi na e wholofola mei ai, ai o tua ki ai, o ku alo en. E utau mai wea toko ke mooni whakau koe ia. Neka ke pehe koe whenga whakau kau koe loko no ohi o si isu toku. E hanga e o tua toki ohi o si isu. Koe Kamata'anga ni koe tui hala koe ni whakaari ani, anu utau he mamonga i he aho ni. E whakau kau koe na haupa ke si asi. Nanga lewa he se asio whakatontonu aki a whakaukau koe gospeli asione e lau ke na i tānit pia si iso koe o tua ko wholofola no huafa pe toki hoka wholofola koe na i tānit o whiangai me o tua koe o tua e koe alo ko hono toko ua ia e toko tolu tahai o tua toki hoko io ai kakano e a koe na alo ia i peteri hema ai koe na e tala e ka wangelo ke tau sipi aia ko whakatontonu ia ngai tui hala ko na haupo hake whakaukau au lau he la whakalot kalafi ko whakaukau whakakaristolosia na haupo hake ngai whakaukau hala be koe na toki kamatano ai hoko si isu koe otua i ene i hono baptaiso o mai whamatala na kamatano whailonga e hoko maa si isu mahamani a ki hono whakamanatu e aho na e baptaiso ai a ono koe o Januari i e senturi hono ua tasa aia mana be na ki mua e whamanatu e koe ni e ngai whamatala wha historia ko tau mau e ka honga na urawa nei o pehe ka wha historia ai na to kamata na whamanatu koe e awa nima Tisema i e senturi wha ko senturi ua ni ko kamata na whamanatu a ono koe o Januari koe ane baptaiso ai a si supe koe aho i loa koe epifani o kei whai be a ono ai ke whamanatu pe ha kristiania e nau toi mai na whakaristiane a hono Januari tau toa pe koe aho ia o e baptaiso o sisu kau tauhi e aho ko ia ia e ngai sias koe o isi te koe nau aho Kilisimasi ko hinga whuirea epifani koe whakaha mai o e otua ia
Kalaisi. Ka ngai ko meu rea ki ai, mai no e be ko whakaukau, ko hinga ko tupuanga no whamanatu e baptaiso a sisu, he whakaukau hala ko no taulau gari nei, ko hinga pe ko ne toki hoko a sisu o tua, i a hono, i a hoko ne baptaiso ai, pe ko ne tupuanga no whamanatu ko o a hono sanuari ko a hoi ne whahama i ai o tua a sisu. Ko whakaukau ko ia, ne whakaukau hala ko ia, na e tatake e tangata ko pasilito, Basileides. Anglewa sia whaao mai whakaukau hala ko ia ia. Ue ko ngana no whaao mai whakaukau hala. Whaao mai na tu whakaukau ko ahono. Maunga ko ahono. Ke whakailonga ia hoko ka kano ai o tua. Ko na whinga ke whakatonu. E fui whihalaki ko ina no fokotu'u pehe. Toko ne toki ohi masi isu ia ko o tua. I hono baptaiso. Anglewa sia o whailonga e fui ahope ko ia. Ai koe na whaia e whailonga e tui hala koe ni nau e nau whakaukau. Kai anga sia fokotu'u ai koe aho ia. Na hoko ai o kakano ai o tua. I he hoko masi iso Kraisi. Ai wanga urau. Na hao leo whakafoki mea ki ahono ko e pereri. Ahono e pereri ko ahana e pekia si isu. Na lau leo mai na hiwa mea. Ahono e sanuari no pe koe ahia. Na hoko o kakano ai. A wholawhala. Na whai whamanatu, na whai reo e whamanatu e alo ia i he pō aho nima o sanuari. Ai na whai whatahape. Whamanatu leo e baptaiso e aho no, ka koe pō koe o e aho nima. Na lau whatahape pō koe ia aho nima me aho no, koe katoanga ia o e ai kakano koe ai kalaisi. Pa koe hoko mai a sisu, hoko mai ai otua o ai kakano. Wai ki himi, pēna ngā wea ke kātoanga koe ni kamata'anga senturi whā, o whetāria ke sia me kau whai whekau. Ai ana pē, ne laki lau e tala noa koe alo i a mātiu, pa nau kāri, nau hiba fui himi. O skoea pa lau reo e tala noa koe alo i a luke, o pa nau hiba fui himi. Ko tuke tāanga i mea tuni whai pō ki mua e au Kilisimasi. Ke lau e tala noa koe o alo i sisu, ke whamanatu pe, he ke fui taimbe e taha. O mau ingai, e whi tala noa koe na hiki tohi. Koe whamana wa ia he otua, koe tala noa o e hoko, o tangata ai otua ia Kraisi. Kaike, koe nei whamanatu ai pe ai alo i mo papi kaiso koe o sisu, he ahono sanuari, ahonima, pō ahonima ke ahono. O lau whakatape alo i o sisu mono baptaiso, koe kātoanga ia o e whakahamai o e otua, koe kātoanga o e epifani. O mau ha whamatara e whawhikau ko i whare me siasi o Antioke, i Siria, he senturi wha o pehe. Koe aho nima ke aho no ko sanuari, koe aho nai teu i ngai api. Hei api koe Jerusalema, e mandu ko Antioke, Jerusalema, Bethlehem, nai teu i ake ngai kakala. Pa koe kātoanga whakawhia o bito, ai kātoanga koe, ai kātoanga i o e aloi, pa mai baptaiso o sisu, i he pō aho nima ke aho no koe o sanuari. Pena whamaratu e pō aho nima o sanuari, hangai koe pō reo ia. Nā kai ke nau mohe, pēto wana nau wō, hangai koe kau tau isipi, nau wō ki Bethlehem. Nā nau whaifu mea koe ia, ma diwa koe tau tānoani ke whanua tālau whakisle. Nā nau wō he pō koe ia, o kai ke nau mohe nau wō ki Bethlehem, pēo pēna nau wō reo au whai e nau kātoa ngā, e whaitu ne pēna alo ia sisu, e nau lotu, nau nofua whai nau hiwa, me nau lotu, whalangangia sisu, wau ke mafua koe a tā koe pongpong aho no. Pea nau tuk whokleo mea ki Jerusalem, ai koe hangan kono whamanatu koe o e whakaha mai, o e otua, e pō aho nima ke aho no koe o sanuari. Mandu koe tau tāno koe ni he kau mo pēteri he mai, mo Jerusalem hai ngahi siasi koe o isite. Tau tolu tau whamanatu o wanima, Tisema ka no whamanatu na tolu e aho no. Kaike, nā tuku whokmareo mea i ki Jerusalem, whokme Bethlehem e pongpongi koe e aho no, o nā uhu ke whare koe whairot whamanatu koe e toetu. Ai ke tupe whairot koe tai min Jerusalem, e o koe ki Jerusalem maa, mo toko ne asio ke ai mo mea i mea koe ni, mo o ke whairot koe. Nā mereo whai nau loto e pa nau mātuku, koe ngataanga e katoanga i koe aloi. Mandu koe anai nau whai koe e isite. Katoanga e po aho nima ke aho no. Nā tuk whoki wefme na tole aho no ko sanuari,
ke hokata e nau katoanga i koe baptaiso si Isu. Sai, neanga whewhere wana whakamawahe i o katoanga, koe mariu whakatahai pe o katoanga aloi, katoanga e baptaiso, o lau whatape koe katoanga o e whakahamai o e otua, pe koe katoanga o e whakaaika kano o e otua, o wholofola, ia karaisi. O whawawho pe koe wahatau koe tolu anima, ke tolu ni mawhai, loma kuangan koe mpora ko Constantine, au lai ngai mea, au lau kovi ka kai ke mpora koe na hau Kristiani, ka monbe, ne aibe ne ngai mea ana nai whai, koe ne whenga ana ia ke whakatatau e lotu whakaristiane, ke lotu whakahite ni, kanai ke puke pe kau Kristiane ia, ai make, e nau tauhe, nau tolu, e nau ngai mea whalotu. Kanai mātunguna whakamawai ki au anima o Tisema, o whai ai katoanga e alo i koe ngai whiahara ki whatoka ateri ni koe nei kamata ki asisi sinturi wha. E ni koe na taulau ki ai, ma teo koe tolu anima, na whai ai katoa ai kōsirio, koe iloga kōsirio naisia. Ke whakatontono e whakaukau koe nei toki hoko asisi koe otua ki mui. I hono, osi hono alo i pia papitaiso ia. Whakaukau koe na whakotu e tātou ariani koe toko koe otua kehe asisi ia. Me o toka tamai, ai kau he māmonga e aho ni o tua kehe e tolu. O koe ke mo oni ia, koe ke o tua kehe e tolu, koe tahape o tua. Kau nau toko tolu kehe, ka koe taha i o tua. Whawhatatai mo beo nima, koe toko tolu kehe, ka koe taha i o tua. Kusai me o tua o e whakotu e te tau tolu. Ai whakaukau koe tua tahape, pe kwange pe koe so mai koe uru, koe nau sino taha he uru koe o tua, ka koe o tua koe tamai whafofonga i hoku mata, koe hui koe nea whio i mea koe tua pe. Koe lau maari o whafofonga haku ihu, koe mānawa mo uia e o tua. Pea koe wholofola, whafofonga i hoku ngutu, koe hui he ko wholofola ia, wholofola mo uia. Aia, nau taki taha pe, ai whatongia, nau kehe pe, kau nau taha pe, sino taha pe i he uru, koe o tua pe taha. Kaike, koe ngai tui hala ko ia, nai hopo hake koe he siasi he kuonga ko ia, sen turi wha, ai koe tau e tolu nge au, ke wha nge au. Nai tupu e whakaukau lewa siasi, muak siasi, ke wahe i mai katoanga ia o e alo i o sisu, ke ma wahe pe me baptaiso. He ngō mana tui fo koe baptaiso, koe katoanga i nai kamata ia e tui hala koe whakaukau, koe baptaiso sisu, nai toka hauka sisu o otua. Angalewa haka Kristiani o whawahe, kai, alo i sisu e alo ke awa nima ko Tisema, koe ke mahina o bitu pena e alo i pia sisu koe o tua. Tako mea mawinga bitu ke taanga whakatonga, whakapapau lewa e siasi. Pe koe na whaiwhai lewa o ngoi e siasi a mau inga, ai whakamawahe i koe awa nima o Tisema ke whakamanatua e alo i. Koe awa nima o Tisema, moni pe, i e kuonga ki mua ko ia, taimi ko ia, na e whaifu katoanga ia i loma koe katoanga o e la a. Kaike, na hanga heka Kristiane ia o omi katoanga koe nui Kilisimasi ke ahua nima, ke whetongi aki. Ai katoanga whakahiteni koe, nere kena uhinga na toke o mai e mea koe ke whatatau. E katoanga whakahiteni, kena na o mai na toke ke whakawhai ke hipa na angarew na tolu o mai e fui patwhorofora koe marakai vai whawesi ua. O pehe koe e whorofora e hopo hake ke tek mo tolu ai la a o e maa oni. Ai koe palofisai o karaisi. Ai koe na uhenga na o mai e whakakaukau ko karaisi koe la a fo ou ia. Whai e a ko staini koe tau katoanga i koe ai alo i koe sisu awa ni ma. Koe tau katoanga ia o e otua koe nane whakatupu e la a. Ai whai lo mai na whakatoanga i loa fo i la a koe mea whakatupu e tau hi ai tori. Kau tau katoanga e tau tolu ai otua koe nane whakatupu e la a. Ai ko sisu karaisi o tala mai na e fo ia te ia hono ngahi. O e mea ko toa pe. Pea maranga i loa, nanta ko sione Chrysostom. Nane uke kau Kristiane, ke no whamanatu alo sisu ahua nima, he nane pehe, koe whae ia, e ngai katoanga whakalotu koe e siasi. E kuno whamaa wokorewa whakaukau pehe. Koe uhinga tau whamanatu e Kristiane koe e Kilisimasi ahua nima o pehe. Whamanatu e tau tolu Kilisimasi ahua nima Tisema, pēr mai aho ono Sanwari, neong ke pēr tau tuk whahaula tau tolu koe he i Wesite, mo tuk whahaula e Iside, whakawa ngai siasko au di Isileri mo Jerusalema. Neong koe ke ilo i pau e aho e nai alo ia sisu, ka koe Kilisimasi, kono katoa ngai o e haa mai ai otua. Ka ingo tahi ngai mea koe na
ta fokia tu ke na ngai whakawhihu ina whaiga mautoli sia tautai na ne to e me te lau maari tu da whakau ko pe ko whewhiho ilo koe otua te ke tau sio ke te ke tau whakia ko whewhiho ko mena ne tari ko Christmas na hoko e otua ai koe tangata ka pana tau iai i Jerusalem mwhatama ka tau isipi na tau mamata tonu ka pana tau whanonga mai mo na tau moi whakatahe konga kaumaki na tau whanonga mai mamata ke na tau whanonga tonu ke reo e otua na tau me iala ke kapa e kofo e otua ke tau mo ui whakatahe mo e whiwhine koe aina e au toto se koe otua ia tai ngai mena ni whakapapau i te au ai mo onio e otua koe Krismasi koe hoko tangata ai otua koe otua ai na hoko tangata ai koe meu tau whangai o whamanati Krismasi he ahua nima ke mahino na alo i pe asisu e koe otua na kai ke toki ange ono otua ki mui kana alo ia ko fola na i taniti koe otua ia pe hoko ia ai kakano au mau inga na hoko mahe aho historia pe nengo koe ki tala mai kau ko speri aho ko ia kau tau fotu ahua nima whailonga e kono wa makatunga na whamau inga e Krismasi ko hi ko mau inga ai hoko masi isu ko tau huhu ia ngame na olawe ki ai pe ni ko aho ko masi ahua nima ko aho ia na whai Passover ai na pikia si isu ko tau tolu e tu whaholo e kon tau hea ahua nima lau me mahina e hiva aho rewa na alo ea si isu i Tisema ua nima pe tu whaholo e koe i site ai ngai whanua e ko kau kia Jerusalem mo ki nau tolu na e hoko e Passover ahono e peleri lau me mahina hiva ahono ia Sanuari whamarato e nau tolu ai Krismasi kaike o mau inga koe uhinga no whamanato e Krismasi koe hoko masi Isu Kraisi ke pekia ma te tano ai pelu vai ua vestani ma na pau ke ne mau ai kakano mo toto hangeko ki tau tolu koe hui koe me e ne mau ai kakano mo toto ke ne lava ai ke pekia e koe misteri tau mamao ia ai hoko o kakano ai otua koe ke ne pekia koe ke tau ngai angara kono tolu ma inga no whamau inga e kau fat kua speri alo yo sisu hui no fokotu'u ai tala noa ke hoko o kakano ai otua ia sisu e Matiu mo Luke mo Sione pe ko hanga e Paula e Filipai vai wa o whakawhena pase fo i mea koia ai hoko o tangata ai otua ia kalais pe moni pekia ai wen pe ko Paula ko ina le whaka masivisi wa e ia ne to e anga ta mai e ki o ne talango fua wa o ke mate ko mate e kolosi ai ko tala noe o Krismasi ko himia o Krismasi na hoko ai otua whamasivisi wa e ia ta mai e ki ko hiki ne to o tawanga ke pekia matato se kono mau inga ia koe ono whamanato e ahua nima Tisema kono wha na la fotu e ahua nima Tisema ke whawhipaki e ke ngai katoa nga whakahiteni na whai i ono kuonga ko ia aia na rea makatunga katoa nga ia Krismasi koe katoa nga ia la a ngai koe mau e ni nei kai na la fotu be tau tolu ia koe hui he ko si Isu Kraisi na e tupu ai ai la a koe la a mo o nia si Isu Kraisi koe la a ia o e maa oni koe kono ni maa koe Krismasi mo ne whamawinga e tuunga si Isu koe huhu ia o e tangata o ha tangata pe koe huhu ia e mea whakatupu ko toa pe ai o toa ia koe meu tau mau inga ia e si Isu ne hoko mai pe hangai koe pahono ono lewa e pe tangata ko sangato ambalose na e mate la a e a koe na pekia si Isu ka koe la a ia na e ulo fo ou he aho na alo iai ai e whakamu ai mandu ko hanga fo ko no whakafuafua ko ahua nima Tisema ma ahono ko Sanuari e aho Krismasi ko hige whakafuafua me pehe na mate la ko na pekia si Isu ahua nima maasi pe ko ahono e peleri na mate ai la e aho mandu na mate hua tolu fo ke la ai pe rewa e whakau ko aho Krismasi ko aho e na ulo fo oua la a ko ia pe ko tau whamanatu o koe te pehenia ke hawa si Isu alo i o tau loto me nai mea pe o ko whanau mau pe ke lau mea koe ka koe koe meu tau hinga tau toke heke ke te hawa si Isu alo i o tau loto mora ke mama o se alo i o si Isu ko mea whaka historia na hoko kono alo i o si Isu ke ne ave e tau ngai anga aia koe lau gani koe maranga koe a sangato ambalose koe ia na ne pehe ai o kule rei hono lau ha Kristiane ai ahoni ai aho Krismasi koe aho tapu ai aho na alo ia e ki koe aho ia o e la a fo o pe koe tau wiri taki mo nia tau loto taha mo e siu me tae lotu o lau koe aho alo ia tau whiawhia ke puke lau koe koe higa matawai o e whakamo ui ia
Koe kai ko whamo ui beo ha tangata ko whafo o. Koe masani foki o mea whakatupu ko toa pe o kaua e la a. He ka bau nai mate ai ulo e la a he pe kia kalaisi. Pau be kene toi malama mai. I ono aho alo i aki ha mama o kutae whakatataua aho no masani. Tawanga me mo toa ke pehe e tau whamanatu Kilisimasi. Koe aho e mama o te tau whamanatu ake kawa maa lohi mo. Kai mea pehe ke tau whamanatu ake ai diriu e tau mo'i. Tuko e mama kalaisi ke ulo fo o e tau mo'i kene whaino hino ki tau tolu ke halaki i tani ti eik tau koni mai. I pehe mo e mau whamanatu Kilisimasi e tau ni mo e tau kutoa pehe. Jesus Christ mo whamu ui. Amen. Malawitu mo mea mai, mo mea tua whatu.